بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini long tarimatong naisabin waktu sin piyagtukunan sin kita niyo tiap dumatong di asin ini waktu ini insyaallah taala amin sugpatan nato naisabin pangajian nato limabay sarta in mga yadto masabot nato magbalik sabab aun siya parsugpatan iwan sin pangajian nato adlaw ini atau waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. So yung pangadyan na to waktu ini amunayin suratul falak. Suratul falak 5 ayat. In nakaunayad to suratul nas 6 ayat. So hangpu tag isa ayat katan. Aun parsugpatan sin dua ini serta in pagyanon dua sura ini pagtawakon siya amin al-muawwidhatain amin dua pag patilibunan sin tiap-tiap muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan kapipiligruhan sin manusia alaw man sing gumini sabab matao din kapiligruhan ha manusia kapiligruhan lang ta ha katilibot niya iban kapiligruhan doon halom sin pagkatao niya atawa jasad niya na in mga inikatantan kakunahan sing kita mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pangayo tabang yang hindo kato si Tuhan na Rabbul Alamin sarta inya to katantan subay hadya kita muy madto kaniya mangayo tabang karna labi luba na tudit na to kakausan hisulak in mga pakaradyaan dumatong kato taniyo ang kanna yaon lang ta damik kanin pangadyan ini aun siya parsugpatan iwan sin suratul Fatiha sabab yun doon haonin pamiat kato sin Tuhan na Rabbul Alamin in pag-ibadat bukon sa jalong taamoy in ini kakitaan sing kita roon haamoy in ini pagsujud pagruko pag ini uno yaon katan subay hakatan sin kabuhi ta subay tamahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karna imaksudang kan kita piyapanjari supaya makapagtag-ipon kaniya na amo yan to na in kapiligruhan ini di halaw man ta mataod siya kaysa niya nasabot di hasura ini laong niya in kapiligruhan kato kaysa niya khatarul infilak amuin ini kapiligruhan sin amoy in pag ini guwa sin uno yaon sin ini matasuka ha
waktu pagwa sin namin nini uno yon pag-ig sin katigid luman sin duman niyaon amun umadlaw na siya bihan labi luba na tuod ha amin timpo sin dum yaon lando tuod siya aun kapipiligruhan dakula kato sab mo na na indum yaon wayron pangita ta tigidlom damikyan ha amin nyari halaw manta in kapiligruhan dakula laong niyaroon haon, amo na in kapiligruhan din nga mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena mataod piyapanjari sin Allah ta'ala, jilaka halaw man sing gumiini. Damit yan, kapiligruhan dakula, amin laong niya, apabila ini timigidlom na in, dum, mapinda na siya. Bihan. Na, damit yan, in amoy in, paglawa sin amin bulan at paglawa sin bulan niyon timigidlom na siya amo atin kapiligruhan dumatong inya on biyayta nila intungod paparkala yaon bukon sadya in kapiligruhan daing ha amoy in ini piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amin lang ta tuyuan nila kita kuanon sa saun tuyuan kita dihilan ini lang ta hindi akato aming kasusahan na aun day nga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala itamisan ka na naman bihan dumatong kato bang siya halawm katigidluman sampay lang niya si mga unoy niya aming mga kakao kajinisan yan may nang sakit si mano siya ababaw sing gumi lamo dito siya na damikyan lang niya kapiligruhan amoy ini amunin guwa deng ha manusia pagnapas paghuyop pagbula deng ha simud niya bihan amo na yung pag-ianon lang niya sihir ilmu sihir ini masabot tara ini kalima niya pag-ianon lang niya hasad amo na yung jangki si mga tao mangjajangki iban si mga tao managdasagda aun doonhan makaddoon in kapiligruhan deng ha amin pagsagda nila ito karena deng ha amin pagtawakon nila paso simud long sin tausog sa bang Arab long niya ain amin pasal sinamin hait simpangato dito aun doon haon gumawa kapiligruhan deng ha amin pangatod sumakawa in labi tuod long niya amoy in makabuka deng ha katan amurain kapiligruhan sing ginawa. Kapiligruhan sing ginawa, sin tiap-tiap mano siya. Ang kan na sambil nagbayta kato, in mga ulama, ini makabuka, dahil nga mga kuntara sing kita, amo nang ginawa baranta. Matao din kuntara ta. Amin di mabaya, kakitaan kita umuntayaw bihan. Di mabaya amin aun doon haon ini mahinang tahi karayaw. At sumakawa, labi ingin hawa baranta. Sabab kita yung maghinang si marayaw, kita yung maghinang si mangi. Nabangin ginhawa baranta yadto, amin pag yanong naps yadto, di siya maipat hapag-agama, di siya makabatok maun pa amin ini yang daakan kaniya tawa sabab simpiag papanjarihan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amod to in piligro sa lago-lago kapiligruhan bihan naman jari inibiyay takato in amin dua surah nag-akadini laong sim mga ulama tungod pa amoy in dua surah na sabot amo na in surat Al-Falaq iwan suratun Nas inilaw niya laong singkaibanan ni maog in dua suray ni ha Makkah karwarwa. Mataod bis sarabihad to ha Makkah siya ni maog in suratul Falaq iwan sin suratun Nas. Sarta lang niya doon hayan in surayan ini ni maog siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam puas sing kanaog sin dua surah amo na yung pagyanon lang niya ini suratul Fil iban sin
Surah Quraish. Naman jari lang si mga ulama isab kay banan magbibisara ini di kita man jari mainu-inu mahita wala sila nagsuno doon ha amin tartiban sin pagbutang sin surah alam sin Quran. Sabab in Suratul Falaq nagsuno iban Suratul Ikhlas. Mahita inilang niya nagurol siya roon ha pagbutang manunjo ke in Suratul Ikhlas subay siya amin makauna pangan nalon sing kita ang pakitamon pa amin dua surah yaon sabab inununo katan subay aun ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala ka ikhlas doon ha pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin amuin mamassa kita sinong tai iyyaka na'budu ya Allah ikaw rin pagtag-ipunan namo wa iyyaka nasta'in iban ikaw ra ya Allah in pangayon ng tawang susubay indua ini sibo day magibadat ka harap pa Tuhan Rabbul Alamin subay rayban ka ikhlas in mangayo ka tawang kaniya subay rayban ka ikhlas sabab na indua ini naputos siya sinamuin Suratul Fatiha bakas nato na napangadji adto katantan in taod sing kitab pian og sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakawa namumus ang panamumus sampay nakasud katan palom sin Suratul Fatiha used to in Suratul Fatiha namumus maun pa amin duara kuman kabtangan amunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ini mag-agad in pagtag-ipon nito iban simpangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi di kita makahibal lang sulag uno-uno hibalon tabang bukon iban tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ba't siya magpahibal sin udyot pamaranan tabihan na asabet to subay hadya kita nangangayo tabang kaniya sa ipagpangayo tabang subay iban ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala naman jari inhi karwa kabtangan si mga ulama in surah 2 ini amunin Suratul Falaq iban Suratul Nas ni maog siya Madina sabab lang niya in sabab sing kanaog Madina amuna ini longta na kiyugdan sinamin sihir in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan yung sihir. Amo na in long niya pagtawakon si mga kamaasan ta parkataan dunya. Hinang si mga tao amuin ini aun doon lummi sin ini pangatayan nila. Aun doon abugho, aun doon haon igil halom sin pangatayan nila. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyugdan sin sihir yan dahing ha kuan amin tanda lang niya ini maugtod ha Madina sabab di mato in parkala yato dito in Rasul ha Madina kiyugdan siya sin amin pag-ianon sihir na in amin nang hinang-hinang kaniya pagtawakon si kita pang hinang-hinang in sihir pag-ianon kimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha anak Hilabid ibn al-Asam pagyanon in Hilabid ibn al-Asam ini ambok siya Arab siya ta sumagawain akida niya lang simbahasa Arab at tawain amuin itikad niya in siya Yahudi sa Arab siya deng ha Bani Zulaik Arab siya manjari deng ha amuin kusog sin amuin dugal niya Rasul sallallahu alaihi wasallam diak niya in mga anak niya hipapasihirin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paini ni matarang laong si mga sila amin maghinang-hinang yan makusog in sihir sin babae ring sin usog. Nasabi to diak niya in mga anak niya namin nang hinang-hinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyugdan sinamuin parkataan ini. Pagyanon nila parkataan dunya. Amuin sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini magdatong maun kaniya bihanin biya pangannal niya biya sa kaulaw-la aun jimatu kaniya uno-uno na pag-usoy lo nda isab biya mamin bangyanan namon mga nakaihi siya ataw nakaintaw siya ataw uno-uno na bihan sa sumakaoy yadto pangannal hadya yadto nagini in nagjato yadto naman jari doon hayaon hawak to
bihad to yung kahalan niya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sina Aisha laong niya in mga nagjato kay mo wayron laong niya kabunalan niya bang biya kato at inembe pananaman mo aon kimugdan kay mo wayron laong niya sa laong niya aon yan hati niya di mato kay mo rukaing maray aon biya mga ini nang hinang kay mo aw punta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapati siya sinamin amok doom si mambahayang siya sarta timawag siya patuhan Rabbul Alamin, miki dihil amuin pangannalbihan, bang unoy namin kimugdan kaniya, sabab di niya matukod bang unoy jimatu. Nahasabab ito, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil amin biya nalawain, ini kuan niya, biya nakatug ba siya, nakalipat siya bihan, hindumid to. Pag-ubos doon man, in Jibril ibansin Mikael di matong maun kaniya. In Jibril di hatungod sin unia in amoy in Mikael dito asikan niya ha ini kwan niya. Sarta nagbis sa karwaro along niya uno inji matuha usog ini. Long sinambuk. Nalong niya mangbiya kato in siyan kyugdan sin sihir. Kyugdan siya sin sihir. Long na isi ulong ni nagsihir kaniya ini. Nalong niya, ini anak long ni Hilabid ibn al-Asam. Bihan. Nalong niya, bang biya kato, how no insihirin na nakabutang. Long niya, insihir yan tulong niya, ini biutang long niya ha, ini kupong. Halom sinamin tubig kupong bihan. Inamin biya ita dahin doon. At inamin tubig kupong ini, pagtawakon nila long niya, bi'r, Rainuna. Amin biir ini, amin ini kupong ini, amin tubig niya, biya lupa madto. Biya na siya mga kakimbahan yan, matawad man yan, ini kupong bihan, in lupa niya, biya na siya namin lupa sin lupa. Biya madto Royal True Orange bihan. Sa malano yan to. Bihanin namin tubig yan to. Nalong niya, uno yung biyutang doon. Long sinabuok ni malaikat. Nalong niya yung biyutang doon. Long niya, biyutangan sinsihir to sudlay. At ini, naabok ba ita, in sudlay to, aun kimawa doon, hipagsusudlay sinai sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun kimawa doon, naraak si mga yadto, nakawa, dito biyutang inamuin, pag iyanon, sihir. Na in sihir ini, matawad ka jinis. Amuin pagparkataan si mga manusia bihan. Amunain hinang sin syaitan sihir panghinang-hinang. Aun biyayta nila laung niya in sihir aun pagkaunon, aun pag-inumun, aun paghamuton, aun paggantungon, aun siya hipaglubong, aun siya hipagsulat, aun siya hipagbusog-busugan ng tubihan. Pagbusugan na inamin pagkaunon ini aun dahin doon lang ta hipakaon ha tao aun da akon nila sa butangan nila to sinsihir hipakaon biha na bang ito makaon sin tao ya tukog danan siya sin parkataan ito biha na aun doon haon amuin inom mo ni sab damikyan mang siya makainom biha to ray sab aun ito ihibutang nila mga kamanyan bihan. Nawang makahamot sing kamanyan nito, isi namin tiwila nila, biutangan si namin sirid to, amo at tingkugdanan. Misan pa amin matawad to na pupuon matubihan, bang amo at inamin, ini kiwan nila tiyod yun nila, bang man hadya makahamot si namin kuan nito, kugdanan nito sin, amin sihirid to. Aw niya tulong niya, ini muallak, hati niya gantungon, aw niya gantungon na mga ruhol, ini kahoy, amin pansin junggay sin kahoy yaon hibutang dito namin sihir at tawa ingkay banan hiukot nila mga sikisi manok-manok paluparon bihan nabang ito amin lumupad naman to pataas inamin panganali sab sin tao kyugdan na ito bihan to ray sabi sa mag yangkat magtubihan o siya to amin diin na namin palangay si manok-manok ito amurato sa biya ka na naman ni
At tawain kaywanan, hibutang haasa sansin, amoy in, kuan bihan, amoy nini, ang mga higad daplakan. Nabang ito, pinidi paabutan sin tubig, na datungan pasuin amin tao kyugdan ito. Masuin pamaranan niya bihan. Sampay amin long niya, ini, ako na kung mag-overheat na inamin pamaranan niya sin paso. Nabangyad to amin abutan na magtubihan sin kuan, sin dakat, at tawa tubig, bang siya tumaob, na tandokon na siya sin haggutisab. Biya-biya na hadya to. So, taubunas, biya to na hadya namin kugdanan. Ampay mga ini, bunalin katanta. Naaw niya to rin mga sihir law niya, hilubong siya. Na atawalong niya, paakaron nila ha, mayat. Bang aw ni kubol, ibutang ha, kuan ito'y pasod. Hiulog na hadya magtupalaw sin liyang, magtubihan. Na ingat to, kuan ito, pag ano nila pantak. Dati na rin pantak. Pag pantakon bihan, maksud niya patayon to din tao. Bihan, di buhion. Nabiya to ramani namin maksud ha, Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamin mga ikuan hi labidib nila asam yaon, di akin mga anak niya. In kaibanan hisulat madtubihan haununo na hipagsulat katas naubos ito ang panila ini butangan sinaminyad to damikyan at tawa aun doon haon pagbusog-busukan nila bihan sin tuwig nabang ito busukan nila sin tuwig bihat to ring gwa niya bang busukan sin tuwig na makanan namin tao hagguton bihan tandukon bihat din namin gwa niya na yung mga ini katantan in hinang ini kakahinang si mga tao amoy in jilaka dahil nga mga piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari in amoy in mabugat dahil nga mabugat doon hayan amo na yung kakahinang sin manusia amo na yung nakabutang diha ini surat An-Nas Suratun Nas amoy in hinang si mga manusia nakalando injang kinila pag ubused to ini mikiiban sila ha mga jin bihan so in kwan ini hinang nila kwan da ba sibo sila to ang kanapagyanon dito long niya aun syaitan day nga manusia iban syaitan da nga jin amo na yung maghihinang sinamin panggilaka ini katantan na muna in amoy in sihir yaon sihir na gimwa yan deng ha ini puunan niya rin ha syaitan da beta kato amo na in pagyanon ini wa min sarri ghasiqin idha waqab in ghasiq pagtawakon sin Arab syaitan na tuod hati niya, kakahinang sin syaitan, pagtawakon siya, kasik. Na in syaitan, amoy ini, nakalando din nga mga jin, batin syaitan yan, din nga jin. Amun nakalando na yung kauno niya, aming kajilaka niya, amun yung pagtawakon syaitan. Aon din nga mga jinisan in jin yan, mataod ka jinisingan nila. Mataod din hinang nila, runa kwan nila. Aon mga ifrit, pagtawakon aon sambil amin mga maglamod ang mga kabata-bataan magpanayam-panayam bihan ang kaning kamaasan tawang mabut na namin waktu masuk na yung magrib tawakon na yung mga anak papay namang kamalong ni rumunan sabab lamuran na kamusin syaitan magtubihan sabab aon doon maglamod-lamod ang mga bata-bata ini kuan day sab jin bihan to nadukaing namin harap pa mga tao maasisab bihan na ini ni katantan subay hadya kita mangayo po Allah subhanahu wa ta'ala tawang naman jari inamin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sinamin kyugdan siya yadto amo na ini betaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya piyanaog na kanya inamin dua sura ini Qul yan kaulong niya Muhammad a'udhu bi rabbil falak magpatilibon kau pa amin Tuhan sin falak
Na in falak ini amo na in Tuhan sibat in katantan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sin amin jila ka ini nasabot na to den kain na yadto in katan ini pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. So wayroon kita makaian long kanin yan sa babing yan. Yumajat to. So maka ay mahinang tasadya mga yu tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ri ugdanan. Nabiyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin sura Al-Falaq iwan sin suratun nas mun hakana og Rasul sallallahu alaihi wasallam inhinang kaniya sin mga anak Hilabid ibn al-Asam biyukuhan siya. Biyukuhan bihan. Tiap-tiap aun-aun bukuyad tubihan huyupan. Paghuyup ito ang kuanon bihan, pahukuton. Ubos ito tiap-tiap ito kuan bihan ang basahon nila ring mga sihiriyad to ang pamadto kuano madto ang pa bisuro ning kuan palabayon halungag sinamin biyukuyad to hangpo tag isa buko amo ning kanaog sinamin dua sura ini hangpo day sabtag isa ayat. So tiap-tiap lang ni hambuk ayat mabasa sin Rasul qul a'udzu birabbil falaq muklasin ang buko min syarri ma khalaq muklasin ang buko wa min syarri ghasiqin idha waqab muklasin ang buko wa min syarri naffathati fil uqad muklasin ang buko wa min syarri naffathati fil uqad muklasin ang buko wa min syarri hasidin idha hasad muklasin ang buko. Qul a'udzu birabbin nas muklas sampai natalo singhang po tag-isa ini buko yadto amo na in biubuko kanya pagpuklas pag bulat mayna at long si Rasul sallallahu alaihi wasallam ali kadtuan niyo in biirya ini unyaon amin long niya pagyanon na biir rainuna yadto ridto aon long niya siyusok suka wan yadto pag-abutan sin tubig aun waktuwihan banghati kung matao din makakawa sin tubig yadto maigin kuan niya tumahay na isab siya nabang tiap-tiap yadto way na isab magkawa tubig umangkat na isab pataas abutan na isab siya sin tubig kawaan niyo madto kaya to na sin Ali iwan aun hambuk sahabat iwan niya kaya batukan nila yung sudlay yadto amo na in kapuas sin amin sihir dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam na in mga yan katan tungod pa amin parkataan ini bang nyadturi kabatukan in panghinang-hinang nila kahunitan in tao kaulian. Na sa sumagawa ding barakat sinamin ayat 2 ay sura 2 ini manjari na to mapakayad to biya sin pagpakay sin Rasul sa roon doon yadto mabiya sin hukasan. Bihan. So inamin ding mga tatabangan puas ding Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung mga ayat ini. Ayat suratul Falaq Suratul Nas, iban sin Suratul Fatiha, makapito wasahun. Tiap-tiap kau tumabang bihan, tabang mo pabaran mo, atawa tabang mo parwaing dengkay mo, magbasa kau makapito sin Suratul Fatiha, ang pamubasahun ini Suratul Falaq, iban sin Suratul Nas. Makatu. Bihan. Na insyaallah ta'ala, nabang ini in malingkat niya amin biyabas sa ta dumadlaw ubos ang bahayang subuy aon basahon mo ubos ito ini pag ubos magribihan basahon mo reysa pati nahinangon mo nabi amad to amin hampan-hampan lang sin magbibisara kato bihan sabab na in mga yan katatan wayroon makatawang kato amorentuhan na to Rabbul Alamin sabab in kakunahan tarunhan subay kita daran ini simusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala amot ting kakunahan sing kita na ini siyabot doon haon in katan biyay ta doon halawon sin ini dua sura ini ini katan dahing mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun jila ka nila ini katantan jima to hatim pupasin nakaunad to aun labi-labi na amuin ini pagjangki ini. Ipagjangki long niya jima to atas langit. Panagnaan jima to atas langit amo na in pagjangki. Amo na in jangki sin syaitan
hapo na to Adam. Amin diaak sila sumujud kan Adam panghurmat, nagtakabul siya. Wala siya simujud. Pasal sinuno niya. Pasal sinamoy inabugho niya. Sabab inakin niya, ana khairun min. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Laung sin syaitan, piapan jari mo siya rengha, lupa, inako piapan jari mo rengha kayo, at inihin panganal niya, mataasin darajat niya rengan, apo na to Adam. Naamod tuin piagmulkaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya, dahil haamoy ini jangki, jimaturi hababaw sin lupa, panagnaan, amunain, pagbuno sin anak sinapo na to Adam makulang hamanghud niya. Amunain hihabil kay Kabil. Pasal lay sab sin pagabugo. Bihan. Na ini katantan, misan tari palihon pa dugaing, misan kita aun waktu magtay manghud magabugo da. Bihan. Na inyad to subayad to paigon taring kato. Subayad to igon. Bihan. But aun kan kamamuhan magjato yung bihad to in manghud bihan aun manghud umabugho in makulang hamanghud. Ini di majato Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wassalam imabugho in mga makulang katan sambilin siya liun palom sin lungag bihan palom sin namin tubigad to imaksud nila long niya aun da sa ini makakuan kaniya. Magkain tao tubig. Pag luon man ito palom sin lungag ito bisuron pataas, amuratin niya matukan Nabi Allah Yusuf. Pag bisod nila pataas, na imuulin na yung Nabi Allah Yusuf haamin. Pag kakawaan tubig ito. Na pag-uus na na siya pa, lukal-lukaing din haamin ula nila. Bangman, hadjari, nakakitaan sinama inamin in tayo manghud nila yaon. Nabihan, na yung mga yang katanji madjat to. Masarta, doon na ini, in pag-ianon amoy in, pag-abugho, bihan, na inyan katantan, aun doonhan amuin marayaw, aun doon mangi. In mangi, amunain, sihir, amuin mangayo tawang ha mga hasaytan, himinangkaw. Amunain pangjila ka ha, manusia pagkahi. Na pagkain namin, hasad lang niya marayaw, jangki marayaw, amo na yung pag-ianon ini longta imibog ko hambuk hinang marayaw bihan imibog long niya taurayahan ubos siya ito naghinang marayaw sambil makaniyat siya long niya bang awang kako biya kaniya yaon hinangon ko rin sambil sinhinang niya na inyad to wayon maksud niya amin maigin ni matdeng kaniya inyad to aon nyad to ini hati niya inyad to hasad marayaw bihan jangki marayaw amoy pagyanon lang niya kibta. Matawa aon ilmu, lang niya piyang hindo niya yaon, bangi sa bako biya kaniya yaon, himinang dako sa besing kaniya. Na yan to. Naramik yan in sihir, aon siyab sa lang niya sihir, ini halal, aon na siyab sihir lang niya haram. Uno in siya pagyanon sihir halal. In sihir halal, amo na yung himumungan marayaw, kabtangan. Kabtangan marayaw, bihan, biya amin makwan kaw. Biya kau uyakan bihan mong kau makarungog. Kasi mga kabtangan si mga tao na kauna, mga hukama, malingkat sila magkabtangan. Na inya, tuway ron da isa, pasal imibug hadya kau habihad to, pasal sindayaw niya. Inhikarwan niya lang niya, marayaw ra isa, amunain, pagyanon sihrul jamal. Hati niya, amin sihir malingkat bihan, dahil hamang himumungan, inyan ha antara sindo magtiaon. Amuin, ingat sinusog mamisarahan, kuya kanin asawa niya, wihan, ununin hiwisara niya, dami kiyan day sabihin asawa, harap pa, bana niya, yung mga yadto katantan, marayaw inyadto. Sumakawa, insangi doon handeng ha mga sihir, amuin kumawa, tabang imano siya deng hajin. Na amo na yung pag-ianon pagtawa kunsing kita, amo na yung laong niya, uno, parkataan, panghinang-hinang. Inlabi rin doon nakalando na to dahil pagyanon lang niya pantak. Pantak ko ni maksud to patayon. Inmano siya. Naon din dito, bihan, namin tawri na makasandal, iwan bang siyari kabatukan ni namin
lunas niya, naon waktu katuyan ng tao, dahil nga mga yaon. Sumagawa, inya to katantan, bang mahukot inamuin panganal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangandol kau kaniya hakatan, sarta siya rin makatawang kay mo panganal mo, pangayon mo kaniya niya to katantan, insyaallah ta'ala, muklas yung mga yun to katan, di nyo matukatuin, amuin, di takabayaan. Amad tuin ini longta kahupuan sin amuin pangadyan ta lunhan na atin pa kayon ta indwa suray ni. Bat ini pag ginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap siya matug bihan. Hari pa siya matug na mas sa siya sin dua ini basahon niya pa ini uno niya papadlima niya. Ubos ng padto isa po niya pa katansin bayho niya yaon sampay pa din nin abutan din lima niya makatu basahon biyan ginangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naon waktu long niya inamin Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya na magkahinangin niya to aisain magbasa kawaon nin lima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paniyawasahon inamin ini surat Al-Falaq iwan suratun Nas ang panihi pasapo Rasul silima niya bihan pasalong niya kuma siya ring habarakat silima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon lima niyain huyupan niya sinamin mga ayat dito da ang panihi sapo pa baran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to inamin so in mga ini katantan daing ha mga ini hipagtatawang ta muna ha ginawaran ta iban sin maruwa inding kato bihan daing ha mga kalasahan ta Suratul Fatiha, Surat Al-Falaq, Suratun Nas. Iban mataod pa rin ang mga ini pagbasahon sin Rasul, pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tawang bihad to. Kan na in mga pangadjian ta, mga piyagkalabayan ta yan katantan, pangayo yan tawang katampo Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatilibon din nga katan ang nagkasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namod ting katugtuban sin pangadyan na to waktu ini insyaallah taala harugaing waktu na ganapan na to na isabing pangadyan na to na mamaid kita waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.